Mongangazongas. Yeah. January on the 1st. Mtali, I made it, I'm feeling blessed. Wonke umuntu une vision. Yeah. Sanibonani emakhaya. We back again with another episode of iKorobela. Imufisto lazy guy one mongangazongazi or ngizwa ngendaba umfana sestradeni odume ngama-talent amaningi. On today's episode is Phethe uTshepo. Uzositshela indaba zakhe ukuthi ulethwe yini eKorobela. Peace ithi siyombona. Sanibonani, igama lami nguTshepo. Ngizela kuKorobela show ngifuna ukuthi ngincede. I just wanna confess kulo muntu engizwana naye. I mean engijola naye ukuthi ngumsebenzisile iKorobela ibheka mina ngedwa. Mina nguTshepo ngithanda abantwana futhi manje njengoba ngizela kuKorobela lo mntwana sekangihlapela ngisamfuni ngifuna ukuthi aphume empilweni yami ngisamfuni sekangidinile ungimela. Ukuqala kwami ukumbona lo mntwana lo bekangichopha ngabona ukuthi uye kahle kahle ongifanele and kahle kahle bengafuna ukungicoma ngadecide ukuthi ngizomsebenzisela ibheka mina ngedwa. Sure Mthepura, njayami, welcome to iKorobela. iKorobela sokusiza manje thina sazi ukuthi wena ufuna sokusize kanjani. Ufuna sokusize ngani wena? Sure out njengoba ngizila namhlanje ngifuna ukuthi ungincede ngithole lo mntwana uDineo. Igama lakhe lo sesozwana nawe uDineo. Yebo uDineo. Okay manje uDineo ufuna ukumtshela. Ngifuna ukuconfessa kuye face to face ngimtshela ukuthi mina njengoba ngithanda ngimsebenzisela ibheka mina ngedwa. Okay angina stress awuthamba. Nosazojike izitolo sike simthinta uDineo simbhelele afike eKorobela. Akunankinga. Sawona Dineo. Ayendikay. Ngiyaphila. Azi lana sikulethe kule show le ebibizwa ukuthi iKorobela. Sibhalelwe uTshepo. No sifuna ukwazi ukuthi uTshepo umazi kanjani ngoba uclaim ukuthi umuntu wakho. Tshepo umuntu wakho. Manje Tshepo besifuna uconfess kuDineo ukhulume lento obuyikhuluma lapha ngaphandle. Awupho ukuthi uyaphila. Njengoba ngikulethe kule show le bengifuna ukuconfess. Wathi uconfessa yini ngalanhlanhla? Ngifuna ukuconfess ukuthi ngisebenzisa ikhemi kuwe. Iloko yithi nto. Ngabe ngifuna ukuthi ungicome. Athi kudala ngikushele ungangicome. So uqoma dlamele ukucoma kanjani? Kasizizwe. Bengikufuna phela. So ini? Ulusana lo kumbe beqedela lonke yena kayenza ngithoka ngiqedela sigaratani lwena. No, bengazi vele ukuthi bonyeke uzongicome that's why ngisebenzisa ibheka mina ngedwa kuwe. Hayi utsho ukuthi hayi ngisebenza because mina ngiyawurata akurati kakhini yakho. Manje wena Dineo ufila kanjani because lo muntu ukudlela iKorobela? Usamthanda? Hayi mina noyakwani because mntana watla mawusebenza. Tamlo sebenza la gato di feelings tse kana le tsona like no kana le tsona ma kana nona ga wana akunokhona. No uzofila kanjani thina la kweKorobela mesinisiza sinitholela umuntu nobo gogo maweni akuhlanzise ngoba ingathi umdlisile or umgcobisele yini yadliswa igcobisele ibheka mina ngigcobisile ibheka mina ngedwa. Manje ufila kanjani Dineo ngale ndaba ezimbi kanga? Hayi be nalithusa ngayithola ngakhona but batla utsiba yena la gato le la re ngitloisise follow le jwang like u feel jwang habe ayenze ntho yenze ngikutla jwang ngazi ukuthi ngizochaza kanjani ukuthi ngifila kanjani like wena how like batla ukutlisisa ukutla jwang go rata motho mare at the same time sibisitse yana utsho wena o rata mstana. No ngifuna ukuthi ngicome ngithi ke utlo no batla go rata mare why tla mona sibisitse mrena wena in this process why do you think to how ya fela ulana utlo jwang wena Tshepo usamthanda uDineo? uDineo kahle kahle angisamthanda. Ungakho ngimbize kule show namhlanje. Manje Dineo wena ufila kanjani because ngifana lo ukuthi akasakuthanda? Impela uring uhausa ngata qeta sibisitse mriyal. Angisakuthanda. You fa sense into igwa.
No, like ngifuna ukuchaza ngicela uhlale phansi. Uyetsa jwang Hlala phansi. uyetsa jwalo Hlala phansi ngichaze. abathi bawutsha no ba gafathi wena unje ka mkhosa ngating Hlala phansi ngichaze. Manje sekutense la angifuni nize nilwe mara vele emaqinisweni ulokhuzana uTshepo ukujwayela kabi na ngicela ke marata ngibafela ukuchazela uThami before siyakude ngisacela ukumchazela ukuthi kwenzakalayo. Mamela njengoba ngikubize kule show le nami ngifuna ukuthi bangincede ukuthi uphume empilweni yami ngisakufuna empilweni yami. yini lengakangenzile kimi ngikaka kimi ngihlapela ngisakufuna uhlapela abantu sebisemriyana no ngisakufuna ngisakufuna empilweni yami. tell me izwalo that's why ngihleli la ngisakufuna empilweni okay yami. it's fine manje Dineo ufila kanjani? it's fine sharp baba ngadabana na kanhle kami bana sebisemriyana kena udume kamriyana yes manje ningafila kanjani ke thina simsize simthole umuntu lana ke yamhela hayi la thisi yamhlapela ke mina into enganginceda ngayo uDineo ukuthi aphume empilweni yami tase ngimbize kule show namhlanje ngithotswa jwa ungitse mriyana mangisakufuna wesa emele siziso sesa hawo kapa go robela hawo itse mmili ngwaka no wanga ulimatsa because mriyana yetsa batho ba lemaze akusabathi ko life yaka kupulse kona manje singantholeli next fokolo umuntu ongangisiza kodwa ubana ke matlakatsa le yana samsisa mriyana noma singakugogo mawina uThami amhlanzise lento lo nakhona unhlanzisa jwa ngwana wena iqothisi nami lento ngifuna ukuyazi ke le ngoba logogo maweni ngeke anisize into yeni serious ukudlula yonke into emhlabeni no wena uyawuthi njani uyayenza lento yenze amaqedwe kuyenza usho ukuthi mina yimi isilimi udlala ngama feelings wami yena makasho ngono siyeke njengabasho njengoba sengishilo before yena isho leyo nto le awuthami njengoba ngizela namhlanje ne ufuna ukuthi aphume life yami sengithola omunye umuntu engimthandayo naye lo muntu lo mtholile naye umdlelele iKorobela angizange amdlele iKorobela ukuthi umdlelile naye angizange amdlele manje njengoba mina sese active kimi usho ukuthini like the way yenza ngakhona awusekho mnandi mfethu awusekho mnandi uphelele flavor yakiphelile iyaphela iflavor emuntwini iyaphela iflavor uphelile awusekho mnandi nje ephelile iflavor shoot Tshepo uDineo ufuna ukungibona ukuthi kahle ngiyakwata or ufuna ukungibona ukuthi ngibakhamo kanjani noma ungayenza njani angisena ndaba nje mina ngifuna ukubona uphumele empilweni yami. Dineo sisiwami ngicela ungitshele ukuthi ufila kanjani ngale ndaba kaTshepo ukuthi udlisa iKorobela. Hayi ibuhlungu kakhulu ibuhlungu halamhlanje inketsa skayikutlwa hantle ke ipotse gore ba teng bana ba ga itina ka ntle ka mo ha ona le monna tlo gona go sa nna ke tsela ba sa di fela ba jesa manje ngoba advisor kanjani amanye amantombazana abafana nawo le situation ha ke tsebe because ha monna yetsa ntho ha ummone ka so nka fela ba bana ba ka ntle ka mo ba be careful ba ska rata banna ho nna ka tshwara because monna wa mogata le ntse ke mogata he motho wa ke tla reng usasebenza yona le bheka mina usebenza Korobela ga tsela mnate hasho so ha ke tsebe he feletse monno advisor ka fela gore banana ba be careful ba bona ga tsebe ba tlo ba bana jwang because lena ke montse ke le dom ndikarata motho sangate asiyabonga ube sharp sokufisela enhlanhla ne hayi awufuli tamthola mthangaza okay yami Tshepo ngicela ungitshele in closing ngawa advisor kanjani amanye amajita ngendaba yento Spanish camp amanye amajita nga-advise ngokuthi umuntu babamfuna bangabosebenzisa iKorobela or ibheka mina ngedwa because ekugcineni izogcina sekucaka indaba yakho manje wena ufile ngathi uxakekile hayi mina ngicakekile kamanje because lo muntu bese kangidini uthando lwakho bese lukhulu kakhulu bengasakwazi ukulimela okay sharp brother ube sharp ne cha thank you social media I know you know the mediocre I hope you know that I'm watching you feeling like too much yakstoker don't bother to social media I know you know the mediocre I hope you know that I'm watching you feeling like too much yakstoker